هفدمی رادستکرنا هن نافچین روجاوای کردستان و دروی روجاوای کردستان جالی پیاده و بو رژیم اسد. رژیم اسد و پارتیا البعث د چالاکی و لوو تفگر خوال نافچین روجاوای کردستان ده بردوامه. هری داویجی پارتیا البعث نوا باجار قامشلو خلک پروردهی جبو کادروین خو به داوی آنی. دوهل باجار قامشلو روجاوای کردستان و آماده بونا سلیمان ناصر امیندار شاخ حسکی پارتیا البعث خلک کادرویان ین پارتیا البعث به داوی هات. د مراسمین به داوی هاتن اوی خلای ده و نین سروک رژیم بشار الاسد و سروک بری رژیم حافظ الاسد هات نبلند کرن. پشتی بداوی بونا خلای پارتیا البعث لباجار قامشلو هلمت کدان خوینیش و بریندارن ارتش رژیم هات نلدار خستن. هر دو بردوامیات چالاکین البعث ده لباجار حسکی جی با آماده بونا سرکردنی پل بلند ین لشکری و ین رژیم و ین پارتیا البعث خلک افسر و هیزن پولیس بداوی هاتش بویه که جی آهنگ که خلات کرنی هات الدار خستن. بری آدرو جانجی لباجار حسکی با آماده بونا سرکردنی رژیم و پارتیا البعث رژیم کنگره کی برفره جبو شاخین البعث ین دیر که ورمیلان لدار خست. مالپرین بسر رژیم و بلاف کربون گود کنگره شاخین دیر که ورمیلان ین پارتیا البعث ده یاسر الشوقی سروک اوفیسا پرورده د سرکرداتیا قطریا البعث ده و سلیمان ناصر امیندار شاخ حسکی پارتیا البعث هروها پارێزگەری حەسەکێ جایز الموسا ئامادە بوون. د کۆنگردە سپاسیا ئارتێشا رێژیمê هەروها سۆزدان بشۆپاندن و پشتوانیya rejîma Sûriye û serokê wê Beşar el-Esed hate kirin. Di heftiya borî de jî şandeke pilebilind ya rejîmê di nav de jî sê wezîr hebûn serdana bajarê Qamişlo Hesekê Rojavayê Kurdistanê kirin û hejmarek hevdîtin pêk anîn her wiha tekez kirin ku ew ê êdî rewşa parêzgeha Hesekê ji nêzik ve bêhtir bişopînin. Li darxistin û berdewamiya çalakên rejîmê li bajarê Qamişlo Hesekê Rojavayê Kurdistanê hevdemiya wê yekê jî ku PYD Efrîn û taxên Helebê û bajarê Tel Rifet di radistî rejîmê kirine. û binyaza bajarê Minbicê jî piştî şehîdkirina bêhtir hezar ciwanên Kurd di şerê rizgarkirina wî bajarî de radistî rejîmê bike.